Am höchsten Gebiet, wie die Menschen, bringt der Leib zu Gott. Nicht weil sie Hien oder helfen, oder weil sie ob Seng Faveuren oder ob Paradies hoffen. Wie sech an den Mënsch verléift, deem ausser onméiglech, den Numm von dem nennen, den Hien huet. Wie vill schwéier ausser Mënsch, den Numm von Gott nicht zu erwänen, wann Gott bist huet. Der geeschtege Mënsch fënnt und näischt ausser Gott zu denken. Abdu'l Bahá, Abdu'l Bahá. In the highest prayer, men pray only for the love of God, not because they fear Him or hell, or hope for bounty or heaven. When a man falls in love with a human being, it is impossible for him to keep from mentioning the name of his beloved. How much more difficult it is to keep from mentioning the name of God when one has come to love Him. Abdu'l Bahá ist van den näischt verléift, deem ausser onméiglech, den Numm von dem nennen, den Hien huet. Wie vill schwéier ausser Mënsch, den Numm von Gott nicht zu erwänen, wann Gott bist huet. Der geeschtege Mënsch fënnt und näischt ausser Gott zu denken. Abdu'l Bahá, Abdu'l Bahá. Abdu'l Bahá. When a man falls in love with a human being, it is impossible for him to keep from mentioning the name of his beloved. How much more difficult it is to keep from mentioning the name of God when one has come to love Him.